پیشمرگه به پارێزەرên خاک و نیشتیمانê Kurdistanê ethên Yasîn hemû xelk li dost û dujminan dîdevanin bû azayî û çavnetirsiya ewan. Lewra xelkê Herêma Kurdistanê jî rêz û viyanek êkcar mezin heye bû pêşmergên têkûşer û qehreman. Pêşmergê Kurdistanê helgirê dirûşmê xûna çemînîn. Em çi car çûka bû dujminî nadanîn. Amadeyne riha xû gorî axa Kurdistanê bikeyn. Ev azayî û çavnetirsiya hêzên pêşmergeyê vedigerêt ji bo perwerda qutabxana Barzaniyê Hertim Zîndî û Serok Barzanî ku ewan bi berdewamî mil bi milê hêzên pêşmergeyê xebat û têkûşan kiriye ji bo rizgarkirin û parastina axa Kurdistanê. Xunecemînin. Her tiştekî ew bikin û bêjin, eka ew rast bêjin ew dê. Baş e baba? Baş e. Dîvzê dîne milletê xwe, em xwe gorî milletê xwe Kurdistana xwe bin. Tîmê bernamê pêkvejiyan jî xast seredanek germ û gur û meydanî biket bû nav betalyonên devera Sihêla. Pêşmergeh jî wekû her kesekê dîtir heş mala xwe heş xêzana xwe diketin. Belê dema rûberrûyê hêrişên dijminî dibin, bêjin xaka Herêma Kurdistanê el her tiştekê pîroztir û giringtir e ku em xwe ser vê xakê bideyne şehîdkirin. Lewra me viya em ev rû bernamê pêkvejiyan bînet nav hêzeka pêşmergeyê da el devera Sihêlan da ku jiyana wan û jiyana wan il dor pêkvejiyanê li vê re jî bizanîn ka pêkvejiyan li vê re çawa tête guzerkirin mil bi miliyêk Herêma Kurdistanê diparêzin. Pişmergê betalyona me vêt herdem tu amade bî bû her pêşatekanî. Çuko Kurdistan dijminê wê gelek zêde ne. Vêt em her warekî em xwe amade bikin. Eqîd Şêrwan dibêje piraniya pêkhatên Herêma Kurdistanê beşdarin parastina xak û niştîmanî da. Em jî nava sengerên bergirîkirinê da weke fermanber hîç cudahiyekê navbera wan da nakeyin. Herêma me take herême rojhelata navaraz da ku kariye bi vî awayî kerameta hemû pêkhateyan wek hev bihêt parastin. Pêşmerge me tên birayê Zîdî me tên Mesîhî me tên hemî diyanata me tên. û mafê hemiyayê parastî ye. Çi cêwazînî ne beyna Musilmanê da an ku beyna Êzîdî da an Mesîhî da. An ku em dikarîn bêjîn dema cenabê hewa wextê sengerî da bû parastina xaka Herêma Kurdistanê ya giring defingû ew e ke xîna xelkê me bête parastin, xakê xelkê me bête parastin, keramet û şerefa vî milletê bête parastin. Bû te ne giringe ayînî çi ye ne tewê wî çi ye. Erkê pêşmergeyê parastina destkeftin Parlaman û hikûmeta Herêma Kurdistanê ye û Sinorê Herêma Kurdistanê bê cêwazî. Gelek şehîd me dayîn ne ke şêwekê giştî pêşmerga bê cêwazî çir axek bitin gundek bitiye birayê Êzîdî bitiye Mesîhî bitin gelek bi sirmana şehîd bûn pêxemet rizgarkirina ew gundî û her wisa bilekis jî me tên bira Êzîdî jî û bira Mesîhî jî her wasayê şehîd bûn pêxemet rizgarkirina çend gundeka an newçeka. Ev xalek gelek giring e yanî ev zor giring e bête behezkirin. Cenabê hewa wekû hêzên pêşmergeyê dema çin bû nimûne parastinê li ser navçeyeka Herêma Kurdistanê dikin. Eger ew navçe diyaneteka dîtir bît ya netewekê dîtir bîtin bûngû ev nayete berçavwergirtin giring ew Kurdistanî ye. Hiç cêwazînî ne ev axa Herêma Kurdistanê take herême Şerqil Ewsat da ku ev kerameta her take kesekî tête parastin. Mistemer ev rênmaya têne dan bo qiyadatet eskerî بو جماعت خو ابد بن داد چه بتالیون به چلی و بت بود بیتویه پاراستنا هر تاکه کی بیت کردن و پیگ و جیان و تناف
تهزت لشکری دا بشوی که باش و به فرق و جداهی باشە ئەف پەیوەندیە گەرم و گڕنجی سەر ئاستی جوواکیژی تەمان دەمدا سەردانی تێکتردکەن و گەلێک داتنیشن و هەواڵینی هەیە گل هوالمه تاین چش نافذن لشکری دا و برای ازدین مسیحینه و هر وصا جانا جواکی جدا ما حوالتين مسيحيتين ازديتين ام وقت برا تعامل الجالي بودت جنب بفرق و جداهي تبینی ئەوە خاڵەکە زۆرە جەوهریەک و حتا وێگۆڤکێ مەشیان وێ خاکە خۆ پارێزین چونکەم هەموو هەفڕاوی کوردستانێت پارێزی اف آرامیا و گاور هرما کردستان دیار اف همی اگر هنده تیتن و اف بگ و جیانه به جوازی بینا هر آینه که آن مذهبه که دا ده سبب هنده اف آرامیا پیدا بده ام وکو پشمرگی کردستانه ام آماده نه بو هر دیفچونه که هبید بو هر تبلیغه که هبید ام آماده نه خو گوری خاگا خو بکن و چه فرق جدایی جیند ناف بین آمده مسلمان و ازدی بنو مسیحی بنو چکی ام همی برایت ایکین هر اکو دین خو و ام همی برایت ایکین و تفراو و چکی اف آخا ما همی آیا نافت رزت پشمرگی دا همو پشمرگت آماده نه همو دیانت و نبتنه امین پشمرگ کردستانه همو دینن همی از دین فلان مسلمانن بو ما وقت پشمرگه ایک تشیه گرنگه او جیب خاکا کردستانه اما کی پشمرگی ترما کردستانه آماده اینه هر گوه فرمان ما بتای کرن با هر گرکی خینا خو گوری وی آخر بکن و کی همی پکاته فرق جداینی ناف برا هر دیانته که دا مسلمان بیت ازدی بیت مسیحی بیت کلدانی بیتن اوجید گلمت باش دارن دا فرزید پشمرگی دا فرق جداینی ناف برا هر کسی کی دا اما می پشمرگی هرما کردستان اینو بر هاوین با هر فرمان گل ما بتای کرن خینا خو گوری وی آخر بکن و سر بلند خالد یاقور رهسپی کریستیان ددت دیار کرن کو ام وکه کریستیان اتکون داو حتا نهوجی خو به پیشمرگت زانین چانو رخین ما همو دجمنن پیتویه هر تم همو پیکاتین هرما کردستانت اگرتی بن وکه برا تیب کوشن بو پاراستنا کردستانی ام ننهو پیشمرگنه بله سالا شسته و هفتی ام پیشمرگه بون والحمد لله حتى انه ام بجدار بون شر داعش وحشد الشعبي وحميد تشتا ام بجداريت كان وسردانا بجمرقيت خد كان وكشتي خدمات دفيان ام حاضر وقت ما دفيا ام بجدار بن ما طلب كريا ام هرن بجداري بو خو بخشك خو بخشكي وقال جندي دماش وقت داعش هاتن ام نچون دركي ما قلت ام سرمل اودي صنگه ما بين درباز بن ام بلا ام بين كشتني جناب سروکی و جناب پیشمرگت قهرمان اوید هاتنا شهید کرن ام يعني خونا ما سر خونا وان پیشمرگت قهرمان تو وكو تاكك مسيحي الدفرا سحيلا او چي اول تكريا كو تو كردستان بخاك و نشتيمان خوب الزاني و يبرهف بي برگريل في خاكي بكي مدور ما حميد جمنن هاكي نعم ايك بنو نا ايدي بن وبين ومطالان كرن وكبري وقت رجيم بعث جبر هندي مبدا ما هي انه ام حمي بيكفا دا دفاع الاخا خبكن دفاع ملتي خبكن دا باشتراز بين الدولات العالميه ودولات اوروبا واودي حمي زانن كان خوشا في وضعي من مبداك هيك بيشمركه نبا امنين جناب سروكي جنبا امنين جبر هندي روحما ودلما ودرسوزياما وكردستان اب كردستان خوش وراحاته او حميد تشتي يعني باش مختار وكو من جنوب النياسي كسك قصة خوش و سردانت پیشمرگیت که نزدیک و وکو افروجی مدیتی تو وقت تهدف پیشمرگی چند او خوشحالی خود برند جناب تو کسات یک مسیحی سردان وانت کرد هر مناسبه کی آن به مناسبه از سردان خرد کن امن قشنا مطران اوانج سردان متكن وخاصه مناسباتها چونك اوجب شولن يعني حقيقه يعني ام قلق مرتاح واحتراما ما دقرن بترج حميتش
اسوق پشمرگاهی کردن از دی نافرزن پشمرگاهی کردستان ده بل برای خود بسرمان و برای خود دی مسیحی و برای آخا خوب کینش ولات خوب کین شکو ولات پیک بجیان نه و هر نتواتی هر آینه کی و هر فرمانك هابتي آمادينك وبرافانيش آخا خوب کین جزی نشمنه خورمستین کردستان ولات پیک بجیان نه و فرس الماء حمو برافاني جيب كين وآخا خوب بارزين داده زید جنگی پیشمرگ کی چلنگی چکیم نگرانه دیلان دنگ توپانه اسامه طولازك دنگ خوشه او وکا پیشمرگهک هستاخو درد برا هم بر گیانه پیک و جیانه و ادبیجه ام همو پیکات الهرما کردستان بحفرة دی کردستان پارزین خمان خوب وی مهم یاسین خاریم آخا خاک جوان خینات یاباری شهید چاوا وکه تو ساخونا میری ام پیشمرگه همی هبرا کردستان پارزین چه بسرمان یان مسیحی یان ایزدی چونکه کردستان خاکامه همیایه بري هجوما بطناي بري إنجي ما كومبينا كابي تأكيد المهات كرن كو جناب فرمان الشيخ علي تأكيد الماكر قالك هشيار بن الكنيسة و خلقة ويرية ماين وعرض مالتوان يعني ماين جبالي بتن هشيار بن كو خرابي طلاني لنا تكرن جبر هندجي يعني ام قالك هشيار بين ام قالك حذر بين يعني مجد يعني طيبة منديا كجوازي مداياوي جندي جوان جندي دي يعني سربوري ويشاندي كا او جند نشين مسيحينا بس قالوا ويشاندي هيزن بيشمرجي بيداغيريل سر ويشاندي كريا ككنيسة وانو جين بنداتيا وانو خود وانجي بهنا باراستن بله يعني وصل مهات آقادار كرين كو هنديهن بشن يعني كيمترين زيان اف جندا يعني جوازي قال جندي دي همي كيمترين زيان في جندي يعني بترزقار كرين يعني قالك الشيار بن جبر هندجي يعني ام حذر بين ودمم تشين جور بجي يعني داخل جندي ام قالك الشيار بين جالك ام دركتن يعني قال من فاتشي بي بشمرجي ما هابين يت بسلمان وبرايت ما هر يت يزيدي طبعا ام بيك بابين بله هر حوالت ایک بین پیک بعد نوستن راد بین موظروفی نت زانی بله اوی جی هات هر برایوی زدی هات دفما گفت سیدی اگر تو قبیل کی از پیشی به درکم ما واجبه کی دام پیک به درکم میجی من نزانی ظروفی چیه بس وک ام درکت بین یعنی تن هم دست نشان بومتتن دست نشان که قوته کی هنده درکم بو واجبی بله بجاوی هات يعني قلت ما از دی پیش حوال خوب درکه ما ظروفیت نزانی اوی زانی يعني توسع حسابك يعني چند پیک يعني بالقال سروي چند كنزيكي وهواليني ودوستاتي وخوشويستي ناف برواندا هيا آمادنا يعني بدل اكتر بچن واجبي بك هاد قلت ما يعني قالك يعني درخواست كر يعني لحدك يعني ام بمتاثر بما قلت مساله بله هين وقت چنت سنگرت برگری کرنا کردستان دا اتویدمی دا هين وی چند برچاف ورد گرن که بجن بونمونه اوه نتوه که تابعی کریستیانا یان اوه بونمونه برای کردی ازدیه یان مسلمانه یان هر پیکاتا گادی تره یان جی فوکسانگ و تنیل سروی چنده که کردستان بهت پاراستن بیروبارت ما يعني دتشت السراكين دسبيك يعني ام دي ويتشن دي فريبازا بارزاني وتعليمات جناب سروكي كاتشي قوتي ما يعني جار قالك الشيار بن يعني خب اختنجي قالك جرا ام نابجن كوبا برايت ميت مسيحيين يان ايزدي او كرد وخلاص ام همي بيك با يك سنگري ام کرد و کردستانی كردستاني بله ام بيك با برگريج به اخت كان چه تشتک بیتا پالدر بو هوا کوهین وی ور برزیه سرباری و چنده دیانت جی جدا بیت نتواجی جدا بیتن بله آمادن خیناخو ببخشن بو پاراستن هریما کردستانی پالدر چه تشته آخامه نتوامه کام همی پیک و کردن يعني هم سر اساسي كرد بينه كرد وكردستانيين السربي چنده ام پیک و يعني همي پیک و السنگري پیک و شريط كان دفاعش في آخر وفي ملاتي باشا آخفتنك من قالك جرا جهلت بيتن السر زاري وكو بيجني قهرمان پیشمرگی دماد بيجن
ام دمك دود سنگری خوچول کین وقت دجمن سر کلا خمرات تن اف آخفتنا در انجام چه تشتبو چی اف آخفتنا یا باوت ناف ورا پیشمرگی ده هر دم تتگوتن خدي يعني يرى يعني وك امد بين بجابي خو دائما بشمرجي يعني بيج امدرين نخاري دائما او اخبن يعني مستعد همي قاباي حاضر وآمادنا اجبر اخا خو اجبر ولاتي خو يكون دي هن الشرينه يعني بحثت كان يعني ابقى بيكو اجبلي تعليمات ما ابقى بين خدا يعني تشتكي قال كيف ما بيت اسوكو كرتاكي اس دي هو بيشتغل في صاله بيشمركا نافرز بيشمركا و ازيبر هم هر دمك شرك بتاع كردستان اسخونا خو غوري كردستان بكم وقت مروكي اس دي اروس امو بكات كردستان او كي اس دي وكي فلاكا كاي بلاد بسلمان ام برهبن خونا خو غوري في اخر چونكو دجمنه ما كردستان يزور نابج اب اس دي اب فلايا اب بسلمان دجمنه ما دجمنه كردستان هموايا بلوي چاندي كو ام ملت كردستان هم كردن وك اس دي فلا ام هم كردن ام لازم بيغ في اخر باريس كيف وجدوا يدهوك همشون هم جو البدايات هاتونوكا هم ديانته بسرمان و ازدي و فعلا همشون بدايات داعش خزاني دست بيكوي فوجي شيا يكمين براوان بيتن شوي خاكي بگتن ودد بردوام جيبين راستي وكي ديج مايد قادا ازدينا فعلا بسرمانن خاكا كردستاني بومال هم تشتمهم ترى راستي شرفا خلق كردستاني لال ما هم تشتگرك ترى وك هرما كردستان همشين هر آماده بين هر فرمانه که ما بیت دانان هم جیبه کن و زیترین وقت و به دست پیک هاتانو که و هاتانو کش دید بردوام بین و یا دیکش راستی هم چندی بکن هشتا که ما بوی خاکه خوینا خوب رژیم هر تشتک ولو ماید مشاهد گلک دای و بردوام اینجی و دید سلوی ربازید بردوام بین چین که ما چی بدیلینه براستی دشمنه ماجی خرایه که افزریپو شاهین ادبینن مل دستن تیرورستن داعش ستاندیه بودم 7 سالایا هر هراشایک درست ببید السنگرن ما اسئل پشتا افزریپوش نهاتی مخار من ویایه چجار ورا پیشمرگان ندابزید ام چجار الدجمنی جی ناترسینین و خونا چمینین اتناوار ریزن پیشمرگهی دا مسلمان و مسیحی و ازدی و فیلی و پیکاتین دیتر جی بجدارن ات پارستنا خاکا هرما کردستانی اجا اول دستم دای اول 8 سال 9 سال ام درعی سر پشتوی مدرعی نوت یا خوری ابد چه هجوم که هبی عصبانی مدرعی ترنیش متقول دم معنویاتک با پیشمرگی ما چه بد ترس و دیتر نمیش کامش دشمنا ناترسن چجارا ام خو کیم ناکیم با دشمنی اكيد همو پیکاتین دیتر اتگل هوا هنه هوا بجداری چند شرادا کری خودی همه هجومین منطقه صدام ایسل حتی دیتا شنگاری حتی دیتا خازیری ما همه مشارکت دا کریه بله و الحمدلله همه عرداجی ما دست خوب اینایه ما دشمنش کانیه دشمنش ما ضرر رقم ازان ها بدیه دشمنی چجارا خو بر من را اصلاح دشمن بله تو بینی اوه بو چه تشتک ودگارتن اف ورا پیشمرگه این دا برس بو چیه؟ حتی بگو بجی یعنی گلک جارا تلفزیون دا سروی که بحثی وی قوت دیتیر بله اشکو اوی قوت گلک خوین دایه گلک بریندار مداینه بله و انشالله ده همینه جی اشکو ربازا مالا مصافه برزانی مگرتیه یعنی هین کسی جیاواز دین خودان نتوی خودات گل هوا بجدارن بولمونه وکن مسیحی بله هم همه براینه مسیحینه ایزدینه
بله بسلمانن شبکن همی اقلیات همی گلمانه همی براینه چند پیام که جوان و مروف دوستیه دما جناب هوات سنگرت شریدا و اوه پیک و جیانه بپارزن وکو خوب بمینیدن خودی همی یام دست اگر هشکو دشمن تیتم همیا نه تا بسیگی و هندی ساغ منجی انشالله هم ده دست اگبن نه الان دست دشمنی بجهت آخا کردستانه و هم ده راح يجي قربان آخا کردستانه کن هشکو آخا کردستانه چه عردی دیدن منینه هوا ولاته ما لازم هم خودنا کشتم و هندی هم ساغ دمام بیجین همی پیکاتین هرما کردستان برهون کو خاک هرما کردستان بپارزن افروکت ناوا وی برنامه دا پراکتیکی بو مخویابو کت راستیجی دا همی پیکاتین هرما کردستان بجداهی اوی خاکت پارزن اف پیوا کت بیجین خونا چمینین سروک بارزانی اف پیوا اخستیت ناف فرهنگا گلی کردا ات ناوا هزن پیشمرگی دا کو ام خونا چمینین بمینم خیروشات حتی خلکه که دی بگین افیک هیویام او خدای مازن همی هزن من پیشمرگی بپارزی تو هف ولاتی و هف نشتیمانین کردستانی جی ات کشک آرام و پیک و جیانه دا بشیم